Ćao drugari, ja sam Ivan, a ovo što gledate Ivan Mirović vlog i ja vas ovdje pokušam da naučim kako da napravite neku lovu online. Uz pomoć fotografije mnogo ljudi zarađuje i evo još jedna ideja kako možete zaraditi novac online. Prodavajući slike samo zvezda, odnosno samo noćne fotografije, jako dobar niš, jako dobra priča. Evo došao sam ovdje u middle of nowhere da vam snimim ovaj video i da pokažem kako da dobijete ovakve fotografije. Fotografije zvezda, očigledno da vam treba dobra kamera i što širi objektiv. Naravno, treba vam i tripod da bi kamera i objektiv stojali na tom tripodu i trebamo vam ovaj okidač isto da ne bi morali da kliknete ovo ovdje dugme, da ovdje kliknete na shot, zato što biste u tom momentu onda pomerili kameru na sekund i time dobili zamućenu sliku. Tako da ja koristim ovo i samo stisnem ovdje okidač, paf, i on napravi super fotografiju nezamućenu. Sada ću vam pokazati kakav settings ja koristim za snimanje zvezda u noćnim uslovima. Ono što prvo trebate da uradite je normalno da stavite vaš aparat na tripod da bi sve to bilo super stabilno i ukoliko nemate okidač, jako je bitno da stavite self timer na 2 sekunde. Evo ga ovdje, ukoliko imate trigger, samo stavite na single shooting. Sljedeće što trebate da uradite je da isključite long exposure noise reduction. Da ga, znači, isključite. Po defaultu on je uvek on, znači samo ga stavite na off. Isključite in-body image stabilization i samo idete na steady shot off. To je to. To je, znači, in-body stabilization, ono što je u aparatu. U aparatu ima neki mali senzor koji stabilizuje na visokoj ekspoziciji. File type uvek treba da vam bude RAW, uncompressed, da bi posle mogli da ga editujete u Photoshopu ili već nekom drugom programu. Sljedeća stvar koju ćemo uraditi je da isključimo autofocus. Focus mode, samo ga stavite da bude MF, što znači manual focus. Ukoliko nemate prekidač za auto i manual focus na vašem aparatu, ovo je način kako da ugasite autofokus, da bi mogli da fokusirate ono što vi želite, a ne ono što kamera misli da bi trebalo. Prekidač za auto i manualni fokus se uglavnom nalazi ovdje sa leve strane i AF znači autofokus, MF znači manual fokus. Ovdje okrećete ukoliko želite da vaš fokus bude ovdje podešavate vaš fokus u manualnom modu. Sada ovaj trik oko fokusa, znači gledajte da nađete neku zvezdu, ja se nadam da ovdje vidite, i samo da bude što sitnija, pošto je meni ovdje imam ovaj grid, tako da ću morati da ga pomerim malo. Ovako na gore. I sada ćemo probati fokus. Ja se nadam da vidite ove zvezde. I to bi otprilike bilo to. Moja neka preporuka kako bi se trebali da krenete sa fotografisanjem zvezda je da stavite recimo ultra visok ISO, recimo 10.000, može čak i više, recimo 16.000, i da stavite ekspoziciju na otprilike 2 sekunde ili 4, evo 2,5 sekunde i fi držite na 2,8. Ukoliko fotografišete ovako nešto, samo krenite da, znači, smanjujete vaš ISO, ali dosta ga smanjujete, i da također smanjujete i vašu ekspoziciju. Znači, krenite ovako dok ne dobijete rezultat koji vam odgovara. Samo nemojte da dozvolite da idete sa ekspozicijom mnogo daleko, zato što se planete pomeraju i samim tim za 30 sekundi one se malo pomere i dobijete onda one kao tačkice koje nisu dobre, odnosno kao da su se malo zamutile te sve zvezde. A u ISO, zapamtite, što manje ISO, to su manje fleke, odnosno onaj noise koji možete da vidite na fotografijama. Mada nekad i nije tako loše, baš zna super da ispadne, evo kao na primjer ovo što vidite.
kako ćete da izbegnete to da slikate zvezde na velikoj ekspoziciji, na primjer od 30 i više sekundi, a da zvezde ne budu zamagljene. Treba vam nešto što se zove Star Tracker i to zahteva neko dodatno ulaganje koje jednostavno prati pomeranje zemlje u odnosu na zvezde i samim tim prati zvezde. Kako još možete da izbegnete to? A to je 500 rule. Šta je 500 rule? 500 rule je da podelite 500 sa širinom vašeg objektiva. Znači ovaj objektiv ovde trenutno je 14 mm, evo da ga vidite. On je 14 mm. Samyang, oni spadaju u jeftinije objektive. Izgleda ovako. I pošto je on sada 14 mm, ja trebam da podelim 500 sa 14 i dobijem 35 sekundi. Znači da se ne bi zamagljile zvezde, odnosno da se ne bi zemlja dovoljno pomerila, znači maksimum koji ja mogu da koristim je 35 sekundi. Evo ekipo, samo da vam pokažem i ovu aplikaciju, mnogo je dobra, zove se Skyview i u svakom momentu ja je nosim svaki put kada gledam zvezde i prikopčana je na moj tablet i kao što možete vidjeti ovdje za svaku bukvalno zvezdu možete da dobijete informaciju kako se kreće, koja je njena putanja i sve ostale informacije o njoj klikom na ovo ovdje dugme. Također možete i za sve zvezde, evo promenit ćemo sada da vidite tamo, pošto tamo planete trenutno. Evo vidite, ovo je Mars, šta se ovo krije tamo iza. Uran, Jupiter, nadam se da sada možete vidjeti taj Jupiter tamo, ne Jupiter nego Jupiter, evo ga Jupiter i sada kada sklonim možete da vidite tamo Jupiter, ja se nadam tu jednu bijelu tačkicu. Stvarno je mnogo dobra fora fotkanje zvezdi i noćno fotkanje. Također morate da znate i kako da obradite te fotografije u Photoshopu ili već nekom programu koji koristite za obradu fotografija. I kao takve spremne su već da idu za prodaju. Samo ih okačite na vaš iStock, imate tu kod mene na kanalu video kako to da uradite i idemo rokanje. Ajde vidimo u sljedećem videu. Ćao!